Pamirsa Dinas Pertanian di Stan Kabupaten Tabanan anu reksain kesehatan hewan, utamanya ane bawi sane ketampah krama reng rahina penampahan galungan. Tujuannya ane untuk mastikayang bawi sane ketampah bebas pinyung kantor aman konsumsi. Nemoning rahina galungan warsane mangkin, kewentanan bawi siap potong ring tabanan kantos langkungan kutus talian nukut. Wilangan nucap kekantenang langkungin pabuat krama ring Kabupaten Tabanan, santukan pabuat katanyani wantah petang talian nukut bawi. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Stan Tabanan Gede Eke Parte Ariana Mausang, ring rahina penampahan galungan pai ketandani nu reksain bawi sane ketampah krama sane keanggen sarana upacara utawi konsumsi. Panureksan kemargiang oleh petugas Pusat Kesehatan Hewan Puskeswan sane ngulengang sawetara genah penampahan untuk sampling. Petugas sinucap dawek tanggal 13 Juli sampun nureksain kesehatan hewan sane pacang ketampah anggen galungan, santukan sampun wenten krama sane nampah ringgalah inucap. Panureksan nadunang dase tim, siki tim rauh saking kalih kantos tigang diri petugas, antuk tahapan inggih punika sedurung pemotongan antemortem, inggih punika pemeriksaan luar. Kelanturang pemeriksaan pasca pemotongan hewan postmortem. Panureksan puniki wantah metetujon daging bawi bebas pinyungkan sekadi zoonosis utawi pinyungkan sanesida ngalahin imanuse. Lianan punika, peternak bawi saking Desa Baru Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan iketut Gede Jaya Ade Mausang nyangger galungan arga adol bawi ring Tabanan sawetara 306 tali a kilogram kantos 300 kutus tali rupiah a kilogram, wantah nincap siu kantos 3 tali rupiah saking arga sedurung rainan. Duaning nincap, manut dane arga adol bawi kantun terjangkau saihang sareng galungan sane lintang sane sida manggih arga petang dasa tali rupiah a kilogram. Manik bisnis Bali nguning ayang.